Yes, komeza ugubwe neza cyane. Turi mu mujyi wa Gisenyi rwagati, tubazaniye amazu meza agurishwa ku giciro turaza kubabwira. Iyi side turimo irimo imiryango ibiri, buri muryango ufite ibyumba 3 na saro, uyu nawe ukagira ibyumba 2 na saro. Iburyo bwacu hari andi mazu abiri, iyo nzu nawe yinjiza amafaranga atari make, n'ibumoso bwacu naho nuko. Tugiye kujya hanze tubereke side yose yo hanze. Hanyuma rero hano hantu hinjiza amafaranga atari munsi y'ibihumbi 800 by'amanyarwanda. Murumva ko iyi investment imeze neza cyane. Turaza kubabwira ibiciro, stay tuned kugira ngo muze kubyumva ntimucikwe. Ko hano hantu hinjiza amafaranga atari munsi y'ibihumbi 800, nawe ubari mu mazu 4 ari muri uru rupangu rwose. Ikindi buri rupangu ruholdinga imodoka zirenze imwe, muri make imodoka 2 zashobora kujya mu gipangu bigakunda cyane. Ibi bikorwa byose biri muri parcelle ifite ubuso 400. Murumva ko hahagije. Uzamuka hano itugera muri kaburimbo ni muri metero 25 uvuye kuri kaburimbo, ruguru gato ya Sky. N'ahandi mwabona imari za make uretse muri GC Gisenyi Komisiyoneri. Hano hantu turagurisha kuri miliyoni 130 ziganirwaho. Mu gihe ufite miliyoni 130 wazizana tukakwihera ahantu heza ku buryo wakora investment irambye. Ibihumbi 800 muri make mu myaka 14 cyangwa 13 washobora kuba ugaruje ayo mafaranga mu gihe wishyurwa ibihumbi 800 hano hantu. Muduhamagare kuri 078 300 875 mwibonere amazu ari comfortable meza cyane. Ni muri GC. Ibihe byiza, turabakunda cyane.